بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ይህን ቪዲዮ ሼር ኮምፕሊንክ ሪፖስት አድርጉልኝ፣ ለሰዎች አድርሱልኝ። እንዲሁም ደግሞ ቁርአን የምትቀሩ እህት ወንድሞች አቅሷ ኦንላይን የቁርአን መርከዝ በኢሞ መታችሁ መቅራት ትችላላችሁ። ስልክ ቁጥራችን 0949263536 ብላችሁ ሰርች ካረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ቲክቶክ ባዩ ላይ ስላለላችሁ መታችሁ ቂራአታችሁን ተከታተሉ እላለሁ። ባላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። መልካም ጁሙዓ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።